15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Meghalaya SSA School Association kala pintep maka Supreme Court kala ailad ikinohi kai makin pendep ya teachers eligibility test nakapor ka blabo arts nem shakalai snem haba kren chikilat pathai khu board hakapor mensi lai potere ujamang arja arpenrio uba Aristotle Serum by President uloong ba kani karai kami ling ba ki review petition ki bakum ka association bat ki weipat ki badan bentalang kila thap shaka Supreme Court ban pet benia ya ka order ka bade hakashitare unai lur arja arpusan kumbalong ka association kila thap ya ka review petition haka arpusan tere urisaw arja arpusan bar hadian artli ki jing ngap bishar kata haka khatlai bat arpu khnai tere ujamang arja arpenrio lapin mi ya ka hukum na lor ka jing ailat ban pendap ya teachers eligibility test haki license ke Supreme Court kala kentai ban pelait ya no hikai ki barungkam shwa ka art plai tere unailar arja shpo na ka test na mar ka don ka amendment jang ka RTE Act balalle house nem arja khan nyo la ka do ba baro ki no hikai ki barungkam halani shwa ka lifeway tere ulaber arja khatsan bikin hab le ya test uba Aristotle uloong bagi no hikai gidan kalat ban pendap ya test hadu benai nai lar arja arupra ngila file haka arsautrik trong bulan Oktober arja pesan haka ba ngila kepat ya ka Honorable Supreme Court bahkan review ya ka judgment kebala penmi haka shitrik trong bulan September arja pesan kebala penong mandatory ya baru ki in service teachers makin pendek ya ka teachers eligibility test hapo asnem nado kasni kebala penmi ya ka judgment dari ka order da ka Honorable Supreme Court kata nado 1st September 2025 but shushu hukuman chupen kenma kani ka order jota Supreme Court kalau ongba kiban exam na kane kalong tang kito ki nong hikai ki baka service choki kalong duna ya ka sansnem pakim non kam ban pas ya kane ka teachers eligibility test lain nanta baro ki nong hikai ki hapan pas ya kane ka teachers eligibility test knang ba kinyo ya ka wat ya kito ki nong hikai ki badai ban yo ya ka promotion te halo jo kali na kali jongi kuma mane hak sautlik jo bunai Oktober ada pesan ngila file ya petition hapo Supreme Court but kami prayers kepada kalian jongi ngila bo kalong bang ya kali ke order kam dei ban tray kam retrospective kam dei ban tray kam shadid handai kadai ban tray kam nadu kasngi ba penmi ya kane ka order lane nadu kasngi ba la penrekam ya ke RTR hapo kali jongi berkunjung hapo ke state Meghalaya kababut nado 1st April 2010 onwards but shushu nakane jongi ngilawang ba de penrekam ya kane nado kane ka automatic na August ada shito kabreka sngi kaba nakaliang jong ka NCTE kala penmi ya ki eligibility criteria bagino kita kidong kiba kiban no fit bandong kumki no hikai kata kade number 1 number 2 pat kabara kalian jongi ka association ni la appeal ya ka Supreme Court bahkan review ka lomba kani ka por ka Supreme Court ka bo asnem ban pendep ya ka teachers eligibility test kalong very limited tinggi la ka pa ya ka Honorable Supreme Court bahkan extend ya kani ka por kini kilong key points ki bana kalian jongi association nila race for Supreme Court kuntup lang but Andrew constantly tam kini ki petition ki bala file ki state ki prepare for India but kunjuru da ki association ki prepare ki bala ki association jong kinong hikai for India tingi shukwa banyeto sha baro ki nong hikai kamtam ki in service teachers but kerpang ki nong hikai SSA ba nakaliang jong ka Honorable Supreme Court kala aila bangin ya argue ya ketika kam in the open court ka babot hapo court
te ngilayola bandai apiare atri hearing kawai kadai hak khatlai tri chok banai me ada ko riu but kawai pat kadai at pandai tri jong banai me arja atong riu wabun menin te hadin bala apiare kini atri hearing nagalian jongi nila yo ban argue yaitu kimat cingdawan bala ada banai kemat but menin atau final hearing nakaliang jong i honorable justice Mr. Dipankar Datta hakatingi don dekat lang i honorable justice Mr. Manmohan kila penmi ya ka pronunciation dan kila penmi ya ka judgment kumne kepanongkom hakabai dei bat kanika por hakabai dei bat kanika bakanika judgment kan trekam shadi lani retrospective nakaliang jong honorable supreme court kagentai ban bidiang ya kane base ya kanika amendment jong RTA kebalale house name arja kanyo dia kami dah kabasai nak kalian untuk honorable supreme court kalau saya ba ngimla ban pediang ban pelai dari ban exam ya itu kinong hikai kiba join shwa ka at mulai dari 9 Ogos arja chiko bakin live nak teachers eligibility test nama ada ban amen ya kami RTA house name arja kanyo ba hak tu amendment la ong ban akdeo ba paro kinong hikai kiba join on or before 31st March 2015 kinha ban pendep ya ki eligibility criteria takum bala product hak notification ke bala penmi dan NCTE hak apply tarik Ogos arada shikro kata number 1 number 2 hak baide bat kajing kerpat jongi ya ka honorable supreme court bahkan extend ya ka nekapor ban pendep ya ka teachers eligibility test nakaliang jong ka honorable supreme court kala pediang ya kane but kala extend ya kane kapor nak asnem sha kala isnem kabamut hak original order ba apa sakashitrik jong play September arja perusan kapor bangi hapan pendep ya ka teachers eligibility test kalong hapo like way trip ubnai Ogos arja apunyo badaka jingsnap jom ka honorable supreme court ban extend ya kadika por system kamut bangin ang yolat ban pendep kabamut ba baro kini ki in service teachers like no kito kiban shop type ahapo sansnem itu kim don kam show banyele ebe baro like nang ta ki hapan yele ya kadika teachers eligibility test bakin hapan pendep apo 31st August 2027 show na kalian jong honorable supreme court kala pasu ya ko order kumni ba hapo jong ni license baro ki state government kidai ban shim ya ka jingki kle ban conduct ya kanika teachers eligibility test la kumno artli haka shisnem kabomut haka license dai ban conduct 100li kanika dong by special na bantaki in service teachers tikini kilong ki judgment kibana kaliang jong ka honorable supreme court hadir bakala review ya ka tuka order ba penmi ha 1st September 2025 kala penmi pan ya ka judgment untuk kumba pensno menta ka message ban kwa ban shiri kalau ba hadir ka jing extend jong ka honorable supreme court ya ka por ka asnem shikala asnem kapor bangi hapan pendep ya kanika teachers eligibility test kadai 31st August 2028 kamdai show 31st August 2027 katang hapan bu jengut kapor bangi hapan pendep ya teachers eligibility test kalong 31st August 2028 kamdai show 31st August 2027 berkabakato nagalian ini kong association is nodai ban ai kacing aku boleh kabakar pang syakini kinong hikai jungi kamtam kinong hikai SSA kibala yasnok tila patngi met pat bensin kibala ai kacing kersyang ini kaba ngilayo ban file ya kani ka review petition
ban kunjuru ban mikmat ya ka jela Meghalaya ya baru ki kategori nila banong nama ka cingfal jungi kan ka reputation na bangi fal kamu tangi ki ka sesi hane ka telang bai ya baru kini ki in service teachers ini ai ka cina play ka bakar pangi ki ka sesi ki jungi ki bala isno tilang jungi ben ban mensim both financially ti to play na ni ka kuyi ki ba ka ni ka cingi telang ka cingi tadi jungi kan scam shushu lagi ni kisni berkipor. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha kajing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya